Kakong dilina khongdup dekat ke National Women's Commission jong ka Sorkar India hakalai phuai terik leber kalawan yu kejat hajawai banyak kendu yaki senggentai bat ban pensong thuru yaki syapang kapang jong ka International Women's Day ka baong Digital Innovation and Technology. Haba sakhi yaka jinyalang bala penlong da ka senggentai lum yong kejam hayung wale lawan chimbenta de ki samla kilong keme kiri orang ba kadong lum yong kejam bakentup ya umehi chalam wahe shnong lum yong kejam kakong jesna District Social Welfare Officer West Jaintia haka jinyalang ka bala penyat da ka Juliana Chalam Chairperson senggentai lum yong kejam. Kum kadak ka jing pedang burom ya kakong dilina khongdup ka senggentai lum yong kejam kalapan ku burom ya ka kumju ya ukro lam salan ki pariat bad ya womlen pakenten uwei ne kiri orang ba kadong lum yong kejam. Kakong dilina khongdup haka jingkran kala ongru bakas ngau sarong banwan yu kejat hapo kasnong jowai ka balasai bat penmi ya uklawat kari. Habakran cepang ke Digital Innovation and Technology kala ong kadaw baka commission kabu ya kande kamat kerpang namar baka yu i kat nang mi kisni kijing sniu babuan jaj buan rukam kila nang mi lingba kijing tip jong kibrio ban pendan kam ya ka juk start science kaba menta ni teknologi ha kaba ki babuan ki kun kenthei ki sakta na kane hang kabangi mut ban penlong menta kasni kabangi la penlong menta kasni kumban rakhe shibenta ya kasni kerpang jong ki long kemi laneki ka Women's Day. Ngasngo bangalong kebadan bok hadu kata-kata ba haswa bangan le kiwi-kiwi pat ki jaga jong kari India bayar joni ngayo ban wan yu kejat ha kane ka khando bakerpang kabalakha kabalasai ya ukhla kawai wok yang nang ba habai ya pat bat kane ka phang digital innovation and technology te balai ni ji ya kane ka theme balai ni ji ya kane ka theme kalong hadin bakiyo i ba ya ka jingkiu jang ki cybercrime piju asno cybercrime kamut ka crime ka ba lani kata ka jing ki kam baman di bangile lembaga teknologi lembaga mobile lembaga komputer lembaga laptop ba pheroke kata ni khatka cybercrime umdan ka definition hadano ka act ka ba yade bat ka cybercrime umdan definition Henry ngidan pada yakaan ka Information Technology Act arhajar kabayada yang ikilong kami ladang isya omde yang ikilong kami ya baro hi makani ka cybercrime kalau baik mano rongida penong ki lanat lani victim haga cybercrime mari cybercrime lale faceless person ki bagimla ani thu bagimla ani ui yaga crime nila ban le nakano jaga nakino dibenta jong ku perthai ringila pada man shimba yaga kerteng jonga ru kila man shim dan misuse ga kerteng jonga nagawi patkari ban thok ikiwe ban kring ikiwe te ban penbi ikiwe tikibun ki kiba hagajing suthu jongi kumki brio ni long shim ting bandil patkani tangba tidak di expert tidak di an tiba ya dai bat kata bandil bat kata te bunyi longmi bunyi samla kan thai shamrang ni rukaju tiba sya pengop ha kita ki fraud messages ha kita ki emails semua berkait tiba persang dan penjak